вилояти Хатлон аз калонтарин вилоятҳои аграрии ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, дар қатори дигар соҳаҳо боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ дар ҳоли рушд қарор дорад. имрӯз кишоварзони вилоят дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар нақши муассир доранд. баргузор кардани семинари амалии омӯзишӣ дар мавзӯи риояи талаботи стандартҳои кишоварзӣ омили рушди содирот дар заминаи хоҷагии деҳқонии Умари Қурбонализодаи ноҳияи Кушониён бо иқдоми агентии Тоҷикстандарт ва раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Хатлон бо иштироки доираи васеи боғдорон ва соҳибкорони ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Кушониён, Вахш, Ҷайҳун ва шаҳри Бохтар, мутахассисони мақомоти Тоҷикстандарт ба он хотир буд ки боғдорони мо дар истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот ивазкунанда, содиротшаванда қадамҳои боэътимод гузошта, стандартҳои байналмилалиро дар амал ҷорӣ намоянд ва обрӯю мақоми Тоҷикистонро дар дунё бо меваҳои шаҳдбор баланд бардоранд. با مقصد عملی نمودن کارهای فهماندهی و باید به طلبات مقرر نموده استانداردهای دولتی و بین‌الدولتی و صنعت‌های بین‌المللی باید به بند و بست محصولات کشاورزی، باید به بند و بست محصولات استحصالی ولی که موظف گشتیم که در ولایت خطونی از سمینار آموزشی گذرانیم و مقصد از هدف همین سمینار هم با آگاهیدن همین کشاورزان و صاحبکاران این در طلبات استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای دولتی که به واسطه عامل رشد صادرات هستند روانه گردیده است. самдорони хоҷагии деҳқонии Умари Қурбонализода дар майдони 6 гектар боғи интенсивии себу шафтолу бунёд карда азми комил доранд ки дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва ситруспарварии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029-ро дар амал татбиқ намоянд. Бастубандии маҳсулот ин пулест байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда ва яке аз омили шиносоӣ намудани худи истеҳсолкунанда бо истеъмолкунанда ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар ҷаҳони муосир бастубандии маҳсулот барои содироти маҳсулот яъне ки як унсури асосӣ ба ҳисоб меравад ва бояд худи роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ хуб дарк намоянд ки имрӯз роли асосиро дар содироти маҳсулот яъне ки бастубанди он иҷро менамояд. воқеан боғи суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии Умари Қурбонализодаи ноҳияи Кушониён дар самти истеҳсоли меваҳои шаҳдбори 3 нави шафтолу ва 3 нави себро метавон мактаби таҷрибаи пешқадам дар вилояти Хатлон арзёбӣ дошт. дар ин боғ нави шафтолуҳои Хониглой, анҷир шафтолу, Рени Голд ва 3 нави себи Голден, Деминес, Жеромин ва Стат Кримсон парвариш меёбанд ки вазн ва моҳҳои пухтарасии ин меваҳои шаҳдбор нишон дода шудааст. иштирокчиёни машварати амалии омӯзишӣ аз боғи суперинтенсивии ин хоҷагӣ боздид ба амал оварда баҳри рушди соҳаи боғдорӣ, истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда рақобатпазир, муаррификунандаи давлату миллати тоҷик дар бозори ҷаҳонӣ фикру андешаҳои хешро баён доштанд. ҳам мутахассисони масъули агентии Тоҷикстандарт ва ҳам мутахассисони раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Хатлон дар самти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир бозгӯ ба талаботи стандартҳои аврупоӣ ва ҷаҳонӣ, банду басти маҳсулот, ҷорӣ намудани талаботи стандартҳои байналмилалӣ, тавсияҳои судманд доданд. имрӯз замон тақозо дорад ки ҳар як кишоварз, деҳқон, соҳибкоре ки ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулотҳои хӯрокворӣ машғул аст, бояд молу маҳсулоте тайёр намояд ки рақобатпазири бозори ҷаҳонӣ бошад. ҳамаи он маҳсулотҳое ки имрӯз соҳибкорҳо истеҳсол менамоянд, бояд дар тамғакоғазҳое ки онҳо насб менамоянд, санаи истеҳсол, муҳлати барориш, талаботи ҳатмии регламент ва ГОСТ бояд насб карда бошад ва ба забони оммавӣ фаҳмо бошад, то ин ки харидор ҳангоми харидорӣ намудани молу маҳсулот бояд фаҳмад ки дар таркиби маҳсулот чиҳо мавҷуд дорад ва он бо сертификати мутобиқат таъмин ҳаст ё нест. дар баробари истифодаи нуриҳои минералӣ, зарҳои кимиёвӣ, мутахассисон дар истеҳсоли маҳсулоти босифат, рақобатпазир аз нигоҳи табиӣ, экологӣ тоза
وابسته به طلبات سازمان عمومی جهانی سودا تطبیق عملی قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره خواجگیداری و استحصالات بیولوژی و درباره استحصالات ارگانیکی استفاده مجموع نوری‌های میکروبیولوژی بیوگوموس و نوری بها را به مقصد موافق دانستند. وقتی آمدگی است که ما مال و محصولات از جهت اکولوژی تازه رو استفاده بریم، به جای اون زرخیمیکات ها مثلا به جای پارو حالا بیوگومس رو استفاده بریم. همان داروهایی که از جهت بیولوژی به سلامتی انسان ضرر ندارن باید که ما استفاده بریم. وظیفه ما محصولات استحصال کردن، محصولات از جهت اکولوژی تازه را استحصال کردن. وقت و ساعت خودش میبیاد که طلبات دارد و یک چند مراتب نرخ قیمت قطعی میخرن از خارج کشور، هم داخلی کشور هم خارج کشور. این بین نهایت یک تاثیر خود را میگذارد. باغداران ولایت ختلان از تطبیق سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان، دسترسی دهقان به زمین، استفاده ثمرناک هر قطعه زمین قناعتمند بوده خود عزم کامل دارند که در استحصال محصولات با صفت و صادرات شونده حصه گذاری نمایند. در قسمت نظریوی سمیناری عملی آموزشی رهبران مسئول و متخصصان اگنتی تاجیکستان در ریاست تاجیکستان در ولایت ختلان و دیگر مسئولین با عیانیت معروضه های علمی در موضوع رعایت طلبات استانداردهای کشاورزی، عامل رشد صادرات، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و استانداردهای عمل کننده در این سمت، جاری نمودن تجربه مناسب کشاورزی در استحصال محصولات کشاورزی، استاندارد بین المللی گلوبال و دیگر استانداردهای بین المللی و ماهیت جاری نمودن نظام صفت و به خطری محصولات از روی طلبات استانداردهای بین المللی در فعالیت برآمد کرده با سالهای سرشمار اشتراکیان سمینار مشورت عملی آموزشی جوابهای قناعت بخش دادند. همگان درک نمودند که امروز در بازار جهانی تنها با استحصال محصولات رقابت پذیر از نگاه طبیعی اکولوژی تازه بازگو به طلبات استانداردهای بین المللی سازمان عمومی جهانی سودا و معرفی کننده دولت و ملت تاجیک ما می توانیم جای و مقام خاصه پیدا کنیم، زیرا در بازار جهانی طلبات به میوه‌های شهدباری تاجیکستان سال تا سال بیشتر می گردد.